tumbo moja nami, hagenda we nkamubwira ibyanjye, naenda namwambia mambo yote, hamwe mushimira umuryango yabo tuvukana yenda tweze dusirera baranyanga, tunatoka tumbo mmoja wote wananichukia. Ndabivuze anyishyurira inzu, akanilipia nyumba, abandi byabananiye na wengine walikuwa wameshindwa. Uriya mugabo yavuze kama hiyo baba amesema ku buryo utabizi ntabimenya, mwenye hujui huwezi jua. Yarambwira ati mwana wanje, asema mtoto wangu, nubwo ngwishyuriye inzu, hata kama nakulipia nyumba, aya mafaranga ntayo nguha cash, haya pesa sitakupea cash, tajya kuyanywera, utiende kukunywa pombe, nyere kirateka, enda unionyeshe kiateka. Sibyo kubesha ngiye yanyishyuriye inzu mu buryo bwa forode, n'umuryango utazi amafaranga alikuwa ananilipia kabisa nyumba, hata familia haikuwa najua kwenye pesa na to za Kayole, hapa Kayole yo kwa Tarsisi, karibu na Tarsisi huko Kayole. Bamunzu batazi umumama unyishyuriye arinde, hawajui nani ananilipia. none Imana imumugisha, Mungu amubariki yakoze yenye ametenda, muzazi n'abandi bakora nkawe, na wengine wakifanya nayo, Mungu ataweza wabariki. Nukuri Imana imuri ukuri dashira, Mungu ampe kupumzika vizuri. Uko avuga byinshi, ningesema mengi. Mubyeyi warakoze, mzazi umefanya vizuri, na kushukuru kama mzazi kabisa. Byumve murakoze, na Mungu asikie. Asante mubyeyi, mumumbera amashi, muchapie mzazi makofi. Asante sana. Warakoze, asante sana. Deka tusabe abana aho bicaye bahaguruke. Acha tuombe watoto kwenye wako wanakaa wasimame, kugira ngo baze bashike hano imbere, ili wakuje hapa mbele. Mwe strong, mujitie nguvu, mukuje hapa mbele, mushire mwimbaraga mugere hano imbere. Simama hapa. So najua vile mambo inakuwa ngumu, mwenye ataweza kuzungumza akifikia katikati haitakuwa ni shida. Nuza kuvuga karangirizamo hagati nta kibazo. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Si rahisi sana, ntago byoroshe, but tunashukuru Mungu. Ariko turashima Imana. Mimi sitaongea mingi sana, ngiye ntago mvuga byinshi cyane, kwa sababu nimekuwa karibu yake sana, kubera ko nabaye hafi ye cyane. Mimi ndio nilishinda na yeye, ningiye nabanaga nawe, mimi nililala na yeye, kandi ninge twararanaga. So ni mengi sana, ni byinshi cyane, naweza zungumza kuhusu yeye, ni byinshi navuga kuri we, lakini mamangu ni shujaa. Ariko mama wanjye ni intwari. Yani yeye ni shujaa, ni intwari kiasi yenye natamani na mimi nikuwe kama yeye. Nanjye nifuza kuzamera nkawe. Inauma, birababaje usijue baba, ntumenye papa, kisha ukose mama, unangiza ubure n'umubyeyi mama wawe. Ila na ushukuru Mungu kwa sababu ariko ndashima Imana kubera ko amemtoa katika hiki kikombe kizito, yamuvanyeho igikombe kiremereye. Pastor wangu ndiye alikuwa ananiambia kila siku, pastor wanjye nambwiraga buri munsi, inahitaji ukuwe shujaa, ugomba kuba intwari kwa ajili ya ndugu zako, kubera abavandimwe bawe, na kwa ajili ya mamako mahala yako, no kubera mama wawe kubera ahantu hari. Na hii nguvu niko nayo ya kusema hapa leo, n'imbaraga mfite z'uyu munsi, sijui imetoka wapi, sitasema sijui kwa sababu sijui, ntago nzi aho zaturutse. Nilisema sitaongea, na navuze ko ntavuga, lakini nashukuru Mungu kwa nguvu amenipatia. Ndashima Imana kubw'imbaraga ya maya.
Ninajua mahali yako anaenda kujivunia na mimi. Nziko aho agiye azumva nezerejwe nanje. Nitapambana niwe kama mamangu. Ndasenga kugira ngo mere nka mama wanje. Aliishi kuamka saa 9 usiku akiombea watoto wake. Yajyaga byuka saa 9 z'ijoro asengera abana be. Yana kuna siku ashaikosa saa 9 kuamka. Nta na rimwe yigeze abura kubyuka saa 9 ngasenge kugabana. Anaombea mandugu zake. Akasengera bavukana. Anaombea, nasikia sauti, na nilikuwa nasikia majina tofauti. Kandi numvaga amazina atandukanye. Hakuwahi jipenda. Ntago yigeze akunda. Hakujipenda mwenyewe. Ntago yigeze yikunda. Bala alipenda watu wote. Ahubwo yakundaga abantu bose. Ninajua kwa wale ambao walikaa na yeye, kubera ko abantu babanye nawe wanamfahamu. Baramuzi. Kweli ni mama. Koko ni umubyeyi. Amekuwa male babangu hakukuwa. Yabaye aho papa atabaye. Nikafika umri huu. Kugeza abanganye gutya. Kwa sababu hawakumwachia mimi nikiwa mkubwa. Yani babangu hakuacha nikiwa mkubwa, wala niacha nikiwa mdogo. Baba yangu ntago yigeze ansiga ndi mukuru, yahubwo ansendi muto. Sasa na imagine hizo miaka zote. Kandi tekereza iyo myaka yose. Amesimama like kama pande ya baba. Yahagaze aho papa yagombaga guhagarara. Akasimama kama mama. Anahagarara nk'umumama. Amenifunza kuomba. Anyigishije gusenga. Yani kuomba, sijui kama naelewa maana ya kuomba. Ntago nari nzi. Ananifunza kuamka saa 9 ya usiku. Anyigisha kubyuka saa 9. Na hata yale mambo kwa kanisa wanaona jinsi niko, sio kwa nguvu zake bali ni yeye. No ku rusengero uko babona uko meze ntago ari ngewe ahubwo niwe. Najua mali yako, najua ameacha mwanamke. Nziko aho yagiye aziko yasize umugore. Kwa sababu asingelijua angeenda. Yatamumenya ntago yari kugenda. Lakini anahakika ameacha mwanamke katika familia yetu. Azineza ko yasize umugore mu muryango. Nitapambana. Nzakora uko nshoboye. Nguvu zangu. Imbaraga zanjye zose. Niwe kama yeye zaidi hata yake. Nkuko nawe yarameze. Mungu awabariki, tukiongea tutaongea mengi. Imana ibaho umugisha, tuzavuga byinshi. Nashukuru sana kwa wale ambao umekuja. Ndashimiye abaje. Nashukuru kwa kanisa. Nashimye kubw'urusengero. Mandugu n'abavandimwe. Watumishi wote. N'abakozi bose. Nimefurahia kuona mkono wenu. Ko ni byiza kubona ibikorwa byanyu. Pia nafurahia kuona waimbaji wenzangu. Nanezejwe no kubona baririmbyi bagenzi be. Mungu awabariki. Imana ibaho umugisha. Yani Mungu awabariki zaidi. Imana ibaho umugisha cyane. Acha niache ndugu zangu waongee. Reka ndeke nabo tuvukana, kwa sababu ni wengi amefanya. Kubera kari byinshi yakoze. Asanteni. Murakoze cyane. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Kwa majina naitwa Aline. Kubw'amazina nitwa Aline. Anabanzi kuri Eni. Kuna wenye wananijua kwa jina la Eli. Yose na yanje. Yote ni yangu. Yuni mama. Huyu ni mama. Intwari yanje. Shujaa wangu. Mama ngiye kumuvuga. Mama nikisema yake ni byinshi, ni mengi. Buri muntu wese umuzi hano, kila mtu ambaye anamjua amuziho ubwitonzi, anamjua kwa unyenyekevu. Mama ambaye hana maneno mingi, mama utagira amagambo menshi. Paka saa zingine tulikuwa tunakaa chini kwa nyumba, hari ngiye twicaraga mu rugo, tukicara mu rugo tunachapa tu story, tukaganira, anatuangalia tu, akatureba gusa, mutasikia tu anawaambia, mukumva arababwiye ngo musiwahi, ntimuzigere fanya jambo mbaya, mukora ikintu kibi kwa ajili ya kunifurahisha, kugira ngo munezeze. Kuweni watoto ambao Mungu anafurahia. Mube abana Imana yishimira. Mungu amewalea miaka yote. Imana yabarinze imyaka yose. Hata waituacha.
ntago azigera bareka. Sasa nimesimama hapa, Kubw'ibyo mpagaze hano, I can testify that naweza shuhudia kwamba nshobora gutanga ubuhamya buvuga ko kuna ile maisha sijaisha hapa nje. hari ubuzima ntigeze mbaho hano hanze, Si kwa sababu yangu, atari ukubera nje, just because nilikuwa nataka Aliko- make proud. lakini mimi nilikuwa nataka yeye nimfurahishe, Na yeye alikuwa proud. nawe yari yaranezerewe. Angekaa chini na tuambia Yicaraga hasi akatubwira vile tu vile muko uko nyine uko mumeze hivyo, uko, sio nyinyi. ntago ari mwe. Kuna ile maombi niliombea mkiwa wachanga, Hari amasengesho nabasengeye mukiri bato na cyane, nikaambia Mungu awaepushe na vitu fulani. kandi nzabwira Imana Na ibarinde yenyewe ibintu bibi, nimeona Mungu akituepusha mambo fulani, kandi nagiye mbona Imana iturinda ibintu bibi, mpaka nashindwa, kwani maombi ya mzazi na waki hivi? nanjye nkatangara nkavuga ati mbese amasengesho y'umubyeyi arakora gutya? Ni gute ikintu kimwe cyakora kuri Alex kigakora kuri Yvette Aje kitu kikankuraho? kimoja kitaweza gusa kwa watoto wote. Nimekuwa na mama muda mrefu, Nabanye na mama igihe kinini, tulitembea na yeye sana wakati si kuwa na kazi. nabanye nawe igihe kinini mu gihe ntari mfite akazi. Alikuwa tu ananiambia twende maombi, Buri gihe yaramfataga akambwira ati tujyane gusenga, hange niwacha nyuma. ntago yigeraga nsiga inyuma, twajyanaga gusenga Kila mahali, buri milima hose, zenye nilijua nienda alikuwa ananipeleka. nta n'ahantu nari nzi we niwe wantwaraga. Hizo place zote mimi nilikuwa naenda tu nikisikia ile upendo Mungu anampenda. Aho hose numvaga urukundo Imana yamukundaga. Hari Imana yagivuga kunimukunda, nkumva sometimes nkabazimana unkunda gutya. Mara ingine nauliza Mungu, unanipenda hivi? Ni iki nakora Nifanye nini kugira ngo nkunde nkukunda mama? ndio unipende kama vile unapenda mama? Ibi Imana yaje kimuvugaho turi kumwe. Yenye Mungu amenena juu yake tukiwa pamoja. Yaje gambwira Imana, I wish. Nilikuwa naambia Mungu ningependa neza kuwa na roho kama ya mamangu, ngire umutima nk'umubyeyi wanje. Lakini Ariko baadaye akakuja kuanza kushikwa na magonjwa kubwa kubwa. kuntu yari afite imbaraga muri izo ngendo, Akapambana ararwana, gonjwa moja na ikuja, uburwayi bumwe bukaza bugasimburanwa n'ubundi, na ingine inakuja baadaye. Siku moja nikakaa chini kamwambia mama, Umunsi umwe ndicara ndamubaza ati mubyeyi, unakumbuka ile maombi niliomba? uribuka ya masengesho nasenze? Nikaambia Mungu, Nimbwira Imana, I want to be in your shoes. ndashaka kuba mu nkweto zawe. Nikamwambia maombi nimecancel. Avuga ati ayo masengesho rwose ndayanze. Nikamwambia mimi sidhani kama naweza kuwa strong kama wewe. Avuga ati sinzi ko nshobora kugira imbaraga nkawe. Nikamwambia uko strong sana, Mbwira ati ufite imbaraga cyane, uko na roho ngumu sana, ufite umutima ukomeye cyane. Yani hizi mambo zote you are still stuck with God. Ukani ibi bintu byose uracyahagararanye n'Imana. Sijai kusikia ukitetesha Mungu. Ntago nigeze numva uvuga Imana nabi. Kila time sisi tukiteta Mungu anakaa chini tuambia wachaneni na Mungu wangu. Twebwe twajya kuvuga Imana nabi ukuntu akatubwira ati mundekere Imana. Anatuambia wachaneni na Mungu wangu. Ati murekane n'Imana yanje. This is my life. Ubwo nibwo buzima bwanjye. Na Mungu atanisaidia na nitaumaliza mwendo. Kandi Imana izamfasha nzarangiza urugendo. Mbaki kafika time haza kugera igihe tukawaacha kutetesha Mungu. Twanga kongera kuvuga nabi Imana. Hakuna kuuliza Mungu maswali. Ntitwongera no kubaza Imana n'ikintu na kimwe. Mpaka wakati wa mwisho, kugeza ku munota wa nyuma, akata alikuwa anasema yeye anatamani like Mungu tu alinde uzima wake. Yavugaga ati cyo we ategereje nuko Imana yamurindira ubugingo. Niba ari ikintu mamangu alikuwa anapenda, kama kuna kitu mama yake yakundaga, mamangu alikuwa anatamani sana
Mama we yakundaga cyane paka dakika yake ya mwisho, kugeza ku munota wa nyuma akwe na Mungu, abane n'Imana. Hakuwa nataka kitu yote inaweza fanya akose uzima wa milele. Nta kintu na kimwe yashakaga cyamugombaga kumubuza ubugingo. Ni ule mtu alikuwa anakuambia mimi tu uzima wangu. Buri gihe agora akubwira ati giyewe ubugingo bwanjye. Paka siku moja nikamwambia mama, kumwe ndamubwira ati mama, you are not, hata ufai kukua unasema hivyo unalinda uzima. Mungu alisema nikisikia kwa masikio yangu kwamba uzima wako wa milele amekuwekea. Ati rero ntuzirwongera kubivuga, nge numvisha Imana ikubwira ko ubuzima ubugingo bw'iteka yamaze kubukubikira. Ndio maana kila time ni yule mtu anataka kutengeneza amani. Niyo mpamvu yakundaga ari umuntu ushaka guhora ashaka amahoro. Paka saa zingine namwambia mama, huyu mtu sali kukosea, mbona unakuwa ni kama you have nothing in the heart. Ku buryo namubwiraga ati mama, uyu muntu yaraguhemukiye kubera iki wagira ngo mu mutima wawe nta kintu ubona ko yaguhemukiyeho. Mama angeniambia, mama aramubwira ati alinijifunze kusamehe na kusahau. Ati nzigishe kubabarira no kwibagirwa. Akaniambia, arambwira ngo ukisamehe nubabarira sahau, ibagirwa, na usiwahi beba shida ya mtu mwingine, kandi ntuzigere utwara ibibazo by'undi muntu mu mutima wawe. Mimi nimesamehe kila mtu. Ngiye nababariye buri muntu wese. Kila mtu. Buri muntu wese. Mimi roho yangu iko safi. Ngewe umutima wanjye urakeye. Nikamwambia sawa, nitajifunza. Aravuga ati sawa, nzigisha kusahau mambo, kwibagirwa mubyeyi. And sai kandi ubu sijui kama ananisikiza, sinzi kwa nyumva, but I promise, ariko ndamusezeranyije. Maana hiyo ndio kitu kubwa nimejifunza kwake. Icyo nize kuri we nicyo gikomeye. Nitajaribu. Nzagerageza. I will try. Not because I want, but because I have seen what it have done to her. Atari uko mbishaka, ahubwo ari uko nabonye ibyo kuri we. Nimeona dakika yake ya mwisho. Kubera ko nabonye igihe cye cya nyuma. Ataki shida na mtu yote. Nta kibazo yarafitanye n'umuntu n'umwe. Anataka tu atengeneze amani. Yashakaga kugira ngo haboneke amahoro hagati y'abantu bose. Na sisi ndio watu alikuwa anapenda. Kandi nitwe yakundaga. Alikuwa anatupenda sana. Yaradukundaga cyane. Maisha yake, ubuzima bwewe, alikuwa ameweka agano na Mungu. Yari yamaze gushira isezerano hagati ye n'Imana. Aliambia Mungu, abwiye Imana, help me, fasha nilea watoto, kurera abana. Ukiona wamefika level, nubona bageze mu bigero mkubwa, mu kibigero bikuru, anaweza osha mwenzake mdogo wake, akabona ashobora koza murumuna we, kumwosha tu, kumwoza gusa. Take me, fasha unichukue, uzantware, unichukue, I'm ready, watwaye benshi, nanjye nditeguye. Ikapita mpaka Mungu akamuongezea miaka mingi zaidi. Imana igenda imwongerera imyaka myinshi, mpaka akalea watoto wengine, ndetse yarera n'abandi bana. Sio atalilea hata sisi peke yetu, nubwo ari twe gusa yareze, watu wazima, yareze n'abantu bakuze n'abagabo. Kitu mimi nilikuwa namwambia siwezi. Ibyo nge namubwiraga ati sinshoboye. Mimi namwambia siwezi. Yambwiraga ati nge sinshoboye. Siwezi lea watu wazima. Lakini yeye anakuambia niwachie. Aravuga ati nge mubindekere. Watu wazima, abantu bakuru. Bakuru. Bila kujali. Ntacyo bimubwiye. Paka ningeshangaa roho yako iko aje. Ndi buryo natangara avuga ati wo mutima umeze gute. But sai, ariko ubu vile nilikanzo maombi tulikuwa tumeagiana na Mungu, nikimwambia mimi nilikuwa nataka kuwa kama mamangu. Nkuko naretse amasengesho nashaka yo gusenga kugira ngo nanjye mere nka mama. After nimeona vile amemaliza mwendo wake, ukuntu nabonye ko arangije urugendo rwe, nikaambia Mungu, mbwira Imana nti kama kukuwa na roho kama ya mama, niba kugira umutima nk'uwa mama, jaza mfasha kubona ubugingo buhoraho. Itanisaidia kupata uzima wa milele. I'm ready. Nanjye nditeguye. Nanjye kugira ngo mbikore. Mama yarababaye. Mama amekasirika. Aliumwa na mwili. Yarababajwe n'umubiri.
mwili imemutesa, umubiri waramutesheje, mwili imemuuma, umubiri waramuriye mpaka dakika ya mwisho, kugeza ku munota wa nyuma. Taki zingine alikuwa anatuambia watoto wangu mumejaribu sana. Yaratubwiraga ati bana banjye mwaragerageje cyane, mumejaribu ya kutosha, mwagerageje bihagije, mumeke maisha yenu kando, mwakiza ubuzima bwanyu ku ruhande, mfocus na mimi, munyitaho. Tafika kwa nasema imetosha, ibyo birahagije. mwambie hapana, tuko hapa titwe turahari kwa sababu tuko na tumaini, kubera ko dufite kwizera, siku moja dufite ibyiringiro by'uko umunsi umwe utasimama onwa, uzahagarara ku maguru yawe, utasimama tena, utuzongera uhagarare, mwili uzagaruka kwa rumeza, mwili yako itarudi kama vile ilikuwa. Lakini hatakuwa na haja na hizo zote. We ntabwo yigeraga bitekereza ibyo byose, hakuwa na haja, ntabyo byari bimubwiye. Yeye alikuwa ule mutameka tu anangoja siku yake, we yicaraga ategereje umunsi we, siku yake tu ifike tu atoke kwa mwili, umunsi we gusugere ubundi ave mu mubiri. Hiyo siku yenye nilitoka job, nilifika tu home, nageze mu rugo nikapata amelala hapo, nsanga araryamye mu ntebe. Nikamuuliza mama na feel aje, ndamubaza ati mama uriyumva gute? Akuongea, ntabwo yigeze avuga. Nikanyamaza tu, nikaenda nikachange nguo, ndaceceka ndangije njya guhindura imyenda, nikarudi, ndagaruka, nikaona ni kama napumua vibaya, mbona nkaho ari guhumeka nabi. Nikamwambia Ivete, mbwira Ivete tumugeuze, ati wamuhindukije. atukujua, ntago twamenye, atukujua tunamgeuza ya mwisho, ntago twari tuzi ko tumuhindukije bwa nyuma. tukamgeuza kaangalia kando, turamuhindukiza. nimekaa tu hivi hapo, sikia Ivete ananiambia ni kama madhe mkono yake haimove. narangije arambwira ati ni nkaho ukuboko kwiwe kudakora. Nikamwambia hapana, ndamubwira ati hoya, nikamwambia acha kupanic, ati reka kugira ubwoba. niambia nini unaongea ni kama hujui kile mtu alisema kwa maisha yetu, ati ni uri kuvuga nkaho utazi iby'Imana yavuze ku bugingo bwacu. nikamwambia kwani umesahau? avuga ati akakanya ribagiwe, umesahau bado safari ni ndefu, turibagiye ko urugendo rukiri rurerure. akaniambia ni kama apumui, ati ni nkaho atagihumeka. tukasema hapana, ndavuga ati hoya, tukaita Alex, tukwamagara Alex, tukaanza kumufinya hapa kwa kifua, bagenda bakanda mu gatuza, tukasikia tu amepumua hewa moja nzito, ahumeka umwuka ufite imbaraga. Hiyo ndio ilikuwa ya mwisho, itekubwo nibwo bwa guhumeka kwe kwa nyuma. from there tu kusikia akimove, ntago twiye twongera kumva anyeganyega. nikakumbuka venye asubuhi alikuwa ameniambia, nibuka uburyo mu gitondo yari yambwiye, nimwacha tu ananiambia nifinyie simu yangu niweke ile mahubiri yangu, ati nshyiriramo ibibwiriza byanjye muri telefone. hata acha kunywa dawa, ambia niweke mahubiri yangu, amaze kunywa umuti aravuga ati nshyiriramo bya bibwiriza byanjye. Nikasema mimi tulifika hospitali tukaambiwa mama amebasi. Tugeze kwa muganga batubwira ko mama yagiye yatashe. Mimi nikaambia Mungu, ngiye mbwira Imana nti udanganyangi, ntagubesha. Lakini sahi atari kubo nimeamini kitu moja, nize ikintu kimwe, na nimejifunza kitu moja, sikuwa najua. Ni ikintu kimwe nize ntarinzi, sikuwa najua kwa maisha yangu, sinarinzi ko mu buzima bwanjye, sikuwa najua Mungu anaweza kukupenda kuliko vitu zote tunatamani. ntabwo narinzi ko Imana ishobora kugukunda kurenza ibindi bintu byose twifuza. Mungu amependa mama wangu sana, Imana yakunze mama wanjye cyane. Sisi zile vitu tunategemea, tunasema Mungu ulisema hii, sema sijui utaenda wapi, ulisema umemfanyia hivi nini, kurenza bya bindi Imana ubangu uzagira ubunaka cyangwa izagukorera, Imana yaramukunze kurusha ibyo byose. Nika realize
Mungu ataangaliza vitu zote sisi tunaona. Nabonye ko Imana itanareba ibyo bintu byose twebwe tubona cyangwa twibwira. Mungu akitaka kuchukua bibi harusi anamchukua. Imana ishaka gutwara umugeni iramutwara. Hataki kujua hizo vitu mumeka mbele ni kama mumezifanya miungu. Imana ntago ishaka bijya bintu mwa mwarashize imbere mu bifata nk'ibigirwamana. Juzi tu just hii mwezi imepita. Muri kono kwezi gushize tulikuwa tumemwambia mama. Kwa twabwiye mama tunaenda kukupea a home in Kenya. Unaenda kuishi Kenya. Tukitoka utawacha home. Tumeanza nina mandugu zangu hapa. Akafurahia. Lakini unaona roho haiko hapo. Ariko yarabyishimiye avuga ati ko tugiye kuva aho ngaho, ariko yarabyishimiye ariko ukabona umutima utaraho. Akatuambia, aratubwira ngo nendeleni hivyo. Lakini ukimwangalia unaona. Avuga ati mukomereza ariko wamureba ukabona roho haiko kwa hizo vitu. Umutima we ntago uri kuri ibyo bintu. Anakaa kiimba heaven. We yari yibereye mu bere mu ijuru. Ni kusema nataka ufalme wa mbinguni. Ibyo yahoraga avuga nubwo washaka ubwami bw'Imana. Na sasa naamini ya kwamba ubu ndabyizeye yuko ubugingo yabuhawe. Amepata uzima. Ubugingo yabuhawe. Uzima amepata. Winana na tusupport wengine atatuacha. Atuyu ninde duhaye pole no yuninde abandi ntago tubaze. Kama si nguvu ya Mungu. Atari imbaraga z'Imana. Nguvu ya Mungu na kazi yenu. Ni imbaraga z'Imana no mirimo yanyu Imana ibaho umugisha. Ukituhitaji pia tutakuwa. Ni mutuzadukenera natwe tuzaza. Ngawabariki. Imana ibaho umugisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Yesu ashimwe kandi. Byinshi byavuzwe, mengi yameongelelewa. Nimeshangaa jinsi Yesu anachukua bwana harusi wake kama ama tuseme bibi harusi. Natangare ku Imana igira. Njewe bundi natangaje kuri status mbwira abantu ko mfite musiba, ariko guherejo abasitsi bakaza batubwira ngo ngini harusi sio musiba. Lakini wageni walikuwa wanatuambia ubu n'ubukwe ntago ari ibyago. Sasa najiuliza ndani yangu, kwani Yesu anachukuaje bibi harusi? Sasa je nibazaga muri je mvuga ngo uyu Yesu atwara gute abageni? Awoni hata kama ndugu yake, tuseme kama unaenda kuomba mahali bibi harusi, itabidi kwanza uconvince wazazi, waambie umependezwa na yeye, ndio sasa wakukubali wakupatie. Ujye gusaba ahantu umugeni ni lazima ugende uvugane n'ababyeyi be banakwemerere ubundi uje gufata umugeni wawe. Lakini Yesu yeye ni waajabu. Ariko Yesu aratangaje. Sometimes anamchukua hata kupitia magonjwa ile, mpaka saa zingine unatamani mzazi, si nichukue hii wiki moja basi ni bebe hii uzito. Ariko Yesu aza kumutwara aciye mu ndwara rimwe na rimwe uribaza se iki cyumweru sinafata nanjye nka uyu muzigo nka wikorera. At least na mimi basi ni bebe hii ugonjwa wake inamuumiza wiki moja. Kama tuko ndugu watano, mmoja asaidie wiki moja. Nk'iki cyumweru nanjye mfate kuri iyi ndwara, nkuko turi abavandimwe buri umwe agenda afata buri cyumweru afata ubwo buremere bw'ubwo burwayi. Lakini Mungu naye ni nani? Ariko Imana yo ninde? Mapenzi yake ina taste bitter, yani ni chungu. Ugushaka kwe kuzana uburibwe. Sasa mimi siwezi nena mengi, lakini simvuga byinshi. Mamangu kama vile wameongea hapa, mamangu ni shujaa kivyangu. Najua kazi ya kwanza yende amenitafutia. Nkuko bavuze mama wanjye ni intwari, nakazi ka mbere niwe kanshakiye. Ilikuwa siwezi sikia aibu juu ilikuwa kazi ya kwanza, ilikuwa ya watchman. Ntago nagira isoni, kara kazi ka mbere na kazi ka soja. Usiku
Nikaona sikuwa nimeenda na sweta, nikaona amekuja kazini, amekuja na sweta, amekuja mpaka na uji. Watu tunafanya nao wanasema, je, huyu mamaka analeta uji unakunywa? Ntabwo natwaye icyo kwifubika, nagiye kubona mbona nijoro azanye sweta. Namwambia aje kunipenda sana, nitaonekana mtoto sana. Abantu baratangara cyane, nanjye mvuga ko mama wanjye arankunda cyane, nzagaragara nk'umwana. Sikujua kama ningemisi yo upendo tena. Ntabwo nari nzi ko nzabura urwo rukundo nanone. Mama ni mtu ambaye mungesumbuana, anaingia kwa rumu yako, anaua umbu mpaka anakuamusha, na umetoka kazi kama umechoka, anaingia ruma na unasikia masrap, unasikia yani unamuuliza ni nini, ati naua umbu. Ni umuntu washoboraga kwinjira mu cyumba ukumva arimo arica imibu, akanagukubita wenda ku matama, wakanguka ukamubaza se ko nkubita, akakubwira ati ndimo ndica imibu. Si kugonjeka malaria kwa sababu nilikuwa na hero, such a hero like my mom here, alikuwa anafanya hizo vitu zote. Sinigeze ndwara malaria kubera ko nari mfite intwari nka mama. Imibu yarantinyaga, umbu zilikuwa zinaniogopa. Buri mwanya araza gukubita. Sister yavuze ngo arasengaga, ariko si ugusenga, yamaraga gusenga akajya kureba umuntu wese nimba abyamye neza yiyoroshe mu cyumba cye, ukavuga ma uru rukundo koko mama wagabanyije urukundo. Kila wakati alikuwa anatujali, kwa maana akimaliza maombi alikuwa anaingia kwa kila room ya kila mtu akiangalia mtu kama melala vizuri. Alafu tulikuwa tunamwambia usipunguze upendo huu. Mpaka mimi nikilala naanza kushtuka kama baada amerudi anaua umbumbu venye alikuwa amezoea kufanya kwa rumu yangu. Rimwe na rimwe nararyamaga nkatangira gushituka ngira ngo aje kongera kwica imibu nkuko yajyagaza kwica imibu. Ijambabaje nuko, lakini kilicho nihuzunisha, yakundaga cyane kumbona mu murimo w'Imana. Alikuwa anapenda sana kuniona nikiwa katika huduma ya Mungu. Ariko kubera nyine nabonye akazi nkaba busy, lakini kwa ajili ya kupata kazi arafu nikakuwa busy. Bura yarasize nyine avuga Alex ubuzima bwo gushaka maisha ya Nairobi bwamubushije gusenga. Sasa maisha ya Nairobi memfanya kose kuomba. Sinzi mbese ukajya ameze gusikiza imanuka ari ahantu hazima, lakini cha maana kwa mahali pazuri haracyari amahirwe nanone yo guhereza umwanya, guhereza Imana umwanya wayo. Kuna heri ya kwamba tampatia nafasi yake Mungu mara tena. Mpaka ni make my mom proud, ili nimfurahishe mamangu, ili nirudi kwa huduma, ndio mahali hapa at least na yeye ajivunie mimi, kugira ngo ngaruke ku murimo w'Imana, kugira ngo nawe nyishimire. Nashukuru hata kama Mungu anaweza chukua mzazi, ndashima niba Imana yatwara umubyeyi ikakupea umati wa watu kama nyinyi hapa siku kama hii. Imana iguha abantu bangana gutyo uyu munsi nk'uyu nguyu. Yani hatujaibika, ntago twakozwe n'isoni. Hakuna kitu naweza enda kutaja mbele ya Mungu kama unalalamika, Mungu umenifanya yatima. Nta kintu najya kuvuga imbere y'Imana nkomplaininga. Atakwambia alikushikilia, amekupea watu, amekupea familia mpya. Nakumbuka Mungu alimwambia nitakupea familia mpya. Ndibuka Imana izakubwira ngo naragufashije nabanye nawe, kandi ndibuka Imana yaramubwiye ngo nzaguha umuryango mushya. Sasa nimeona family kama nyinyi mumetushikilia siku ya leo. Nabonye umuryango nkamwe kandi mwabanye natwe umunsi wa none. Tangu mliposikia habari yetu, kuvaho mwumvise amakuru ya harusi, acha niseme harusi juu mimi nilikuwa najua ni msiba nani. Nyinyi mnaniambia ni harusi. Ubu ni ubukwe, nanjye reka mvuga ubukwe, ngiye nubwo nzi kari ibyaga ariko ni ubukwe. Niseme asanteni sana. Murakoze cyane. Bana barakoze. Asanteni watoto. Kandi twizera ko Imana ikomeza kubaha imbaraga, na tena tunaamini Mungu ataendelea kuwatia nguvu. Kandi biragaragara ko Imana yazibahaye, na yaonekana ya kwamba Mungu amewatia nguvu. Kubera abangabo nibo bato, kwa maana hao ndio wadogo. Urabona ko abakuru byaje bagora kuvuga, waona wale wakubwa imewasumbua kuongea. Kwa byose turabishimira Imana, na kwa yote tunamshukuru Mungu. Reka duhereze umubyeyi wacu nawe, wacha tumupe mzazi wetu pia
hari msaza we, kuna yule sasa brother yake ariwe papa mbyara, na ni yeye mzazi wangu baba aliyonizaa. ndagira ngo aze nawe yavuge message iwe, nataka pia aje atoe ujumbe wake kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda ili tuendelee na programu nyingine. Haleluya. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndagira ngo aho mwicaye buri muntu arareba mugenzi we. Nataka mahali ambapo mumeketi kila mtu ageukie mwenzake, akamubona mu rubavu rwe, yahindukira n'ubundi akamubona mu rubavu rwe. Akigeuka upande moja anamuona ubavuni mwake, na akigeuka upande mwingine pia anamuona ubavuni mwake. Reka mbasabe ikintu n'ubundi natekerejeho nuko biswa bange bavu bihise bimera kuriya. Wacha ninene jambo moja, kama vile wale watoto imekuwa hivyo, nibo bagombaga kubibanza, hao ndio wangetangulia hivyo, ariko n'ubundi bari bo bikore, lakini pia watafanya hapa mbele zenu. Umuntu wese narambure akaboko akore mu kiganza cya mugenzi we, mtu yoyote anyoshe mkono aguze katika konzi ya mwenzake, amubwire ngo turumwe, amwambie sisi ni mtu moja, amwambie we are one. Uyu mwanya, fursa hii twicaye hano, tukiwa tumeketi hapa ku mavuko yacu ni Cyangugu, mahali ambapo tumezaliwa ni huko Cyangugu, ariko bamwe tumaze igihe kinini Kigali, lakini miongoni mwetu wamekaa sana huko mjini Kigali, kandi nanone hano Kenya, na hapa nchini Kenya n'ubundi hari umuryango, kuna familia pia. Uwo muryango nshatse kuvuga, na hiyo family nataka kunena, ntabwo ndibuze kuvuga karamaraso yanjye gusa, sita nena ni damu yangu pekee, nimwebwe mwese, ni nyinyi wote. Abana basigaye, watoto wenye wamebaki, nyewe ntabwo mbita imfubyi, mimi siwaiti mayatima, turi imbere yabo, na sisi tukiwa mbele zao. Imana ibyumve, Mungu asikie. Maranyihanganira, mutanivumilia. Nitwa Mboguje Sylvestre. Naitwa Mboguje Sylvestre. Uyu nyakwigendera, uyu marehemu niungwa ku mugongo nionkurikira, yeye ndiye ananifuata. Ibigwi byiwe byavuzwe kenshi, sasa mambo yake amenenwa mara mingi, banabisubiramo, na tena wanaendelea wakirudia, ariko reka mbabwire umuzi waho bituruka. Lakini wacha niwaambie chanzo chake, mahali ambapo inatoka. Bituruka ku mubyeyi, utokea kwa mzazi. Akivuka, wakati alipozaliwa, yamwisi alimuita Nyirabakungu. Nyirabakungu. Nyirabakungu ni Nyirabakungu, umutima. Sasa ali ubukungu sile sasa ya kuwa Nyirabakungu, sio mali ya kidunia. No mpamvu ibike yagiraga, ndiyo sababu yashakaga kumva ko bichacha alikuwa navyo, uduke yagiraga yumvaga ko byagomba kuba ngombwa ko byaba iby'abana b'Imana. Sasa ile machache alikuwa nayo ilikuwa anaona ya kwamba hiyo ni inapaswa kuwa ya wana wa Mungu. Igihe cyarageze, wakati ulitimia, papa aravuga uko buri kose, baba akasema vile ilivyo, bahungu banjye, wanangu, hari ijambo ngiye kubabwira, kuna jambo nataka kuambia. Abakobwa muvukana au wasichana mnaozaliwa pamoja nao, ngiye kubaraga, nataka sasa niwapatie urithi, ariko Nyirabakungu n'uwanjye, lakini Nyirabakungu ni wangu. Ngarigari Huyo sasa ni urithi wangu.
mutekereje nk'abantu bakuru n'abatoya. Sinzi impamvu bavuze ko ari ingabita. mkitafakari kama watu wakubwa au wadogo. Sijui tubuze intwari. Tumekosa shujaa. Tubuze intwari. Tumekosa shujaa. Icyo nsabye, ninachoomba, kwihangana kwananiye. Nimeshindwa kuvumilia kubera gutekereza byiwe byinshi. Kwa ajili ya kutafakari mambo yake makuu. Hari imirimo myinshi. Kuna kazi nyingi yakoze mu mujyi wa Kigali. Alitenda huko mjini Kigali. Bavandimwe muteraniye hano, manugu munasanyika mahali hapa, nagize intege nkeya cyane. Nimekuwa na udhaifu sana. Ariko ikintu nsabye, lakini ninachokiomba, mwatubereye abavandimwe beza. Mmekuwa mandugu wazuri. Muzagumye mutubera abavandimwe beza. Endeleeni kuwa mandugu wazuri. Natwe mu gihe cyose tuzaba dufite, nasi wakati wote tutakuwa na uwezo, natwe tuzababera abavandimwe beza. Nasi tutakuwa ndugu zenu wazuri. Bishwa banjye, mandugu zangu, ndabakunda, nawapenda. Icyo nasaba, ninachokiomba, ndibuze kongera kubasaba, ntawaomba mara tena, bahagarara imbere yanyu, wasimame mbele zenu, mbereke yuko ababyeyi bahari. Niwaonyeshe ya kwamba kuna wazazi. Murabinyemereye? Mmekubali? Murakoze. Asanteni. Murakoze cyane. Asanteni sana. Ni ibihe bitoroshye. Ni wakati usio kuwa rahisi, ariko byaba bikwiye ko tubinyuramo. Lakini tunastahiliwa kupitia. Ntabwo tuzakomeza kwizimba mu magambo. Hatutaendelea kunena sana. Kubera yuko Imana yakoze icyari gikwiriye. Kwa sababu Mungu ametenda kile kinachostahiliwa. Gusa nkuko bakomeje kubivuga mu byo bacararuhutse. Kama vile wameendelea wakisema mzazi wetu amepumzika. Kubera yuko Imana niyo yabishatse. Kwa maana Mungu ndiye amependa. Yarwaye igihe kirekire. Amegonjeka kwa muda. Ariko nibaza ko guhera mu kwezi kwa 4. Lakini tangu mwezi wa 4, kubera ko atashoboraga guterana, kwa sababu hakuwa anaweza kusanyika, biba ngombwa ko asaba itorero ngo rigere mu higaburo ryera. Ameomba kanisa ili wampelekee meza la Bwana mu rugo, nyumbani mwake. So nibaza ko yaramaze nk'amezi ashika kurane. Nafikiri ni kama mwezi 4. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso kigaragaza yuko hari icyo yaramaze kubona imbere ye. Hiyo nayo ni ishara ya kuonyesha ya kwamba kuna jambo alikuwa ameona mbele yake. Ntabwo Imana amuhamagaye yuko hari habuze uburyo bwo kumuvuza. Mungu hajamuita kwa sababu alikuwa kwa jinsi alikuwa amekosa namna ya kumupatia matibabu. Kubera yuko nimbaza ko byumwe bya bitarashira. Kwa maana nafikiri wiki 2 hazikuwa zimeisha. Ko yaravuye mu bitaro St Mary bamuhaye n'imiti. Kwa maana alikuwa ametoka hospitali ya St Mary's, alikuwa amepatiwa dawa. Wakampatia wiki 2, baada ya wiki 2 akaweze kurudi. Bamuha ibyumweru 2 kugira ngo nyuma y'ibyumweru 2 azagaruke. Nafikira tezo dawa hajameza hata 1 week. Ndatekereza ko iyo miti yayinywa n'icyumweru kimwe. Atilifika mahala akasema mwache kusumbuka na mimi. Yageze aho ngaravuga ati mureke kwigora. Alitoka hospitali, yavuye ku bitaro, vilaliaga Thursday usiku.
yapfuye kuwa kane nijoro. Alikuwa amaliza tu wiki moja na siku moja akiwa ametoka hospitali. Yari amaze icyumweru kimwe n'umunsi umwe avuye mu bitaro. Na tena naweza sema mtu akiwa na watu akona kila kitu. Nshobora kuvuga ko umuntu yafite abantu abafite buri kintu. Hakuna wakati amewakosa bili ya hospitali ilipwe. Nta gihe na kimwe yigeze abura bili yo kwishyura ku bitaro. Na akienda hospitali bili yake hawezi enda chini ya 90k. Kandi agiye ku bitaro ntago bili yajyaga munsi y'ibihumbi 90. Hata hivyo juzi alikuwa ametoka hospitali tu kwa 1 week. Kandi ejo bundi avayo muri icyo cyumweru kimwe bili kumekaribia karibu 120 something. Bili yari ibihumbi 120 n'ibindi. Tena hapo SHA imefanya kazi, wanasema SHA ilikuwa imetoa mchango yake. Kandi SHA yakoze akazi yari yakuyeho buri cyose, yishyuye buri cyose. Na Mungu akafanya jambo, akaweza kutoka hospitali. Kandi Imana yabashije gukora imirimo ava mu bitaro. So tena hii kazi kubwa ambayo tumeona Mungu amefanya, iyi mirimo ikomeye tubona Imana yakoze, nayo si ya mchezo. Ntago ari yo gukina. Nawe imagine mtu ametoka hospitali wiki 2 hazijaisha. Nawe wibaze umuntu avuye mu bitaro ibyumweru 2 bitarashira. Na hiyo pesa yote wameitoa. Nayo mafaranga yose barayatanze. Na saa hii amekufa Thursday. Kandi ubu yapfuye kuwa kane. Na leo tumemzika. Kandi uyu munsi turamushyingura. Hili ni jambo bado linaonekanisha kuna Mungu ambayo anajua kuwatunza mayatima. Iki ni kigaragaza ko hari Imana ishobora kureberera imfubyi. Kwa sababu alikuwa amesema akikufa, kubera ko yari yaravuze ngo napfa asikalicho kwa barafu, ntazagume cyane muri barafu. So tunashukuru Mungu, turashima Imana ya kwa alisikia ombi lake, kubera ko yumvise gusenga kwe. Tulipoambiwa amekufa, tumaze kubwirwa ko yapfuye, tukasema tutafanya nini? Twaricaye turavuga ngo se turakora iki? Nukweli alisema hata kwa barafu, kubera ko yavuze ngo ntazagume muri barafu. Lakini pesa itatoka wapi? Amafaranga azava he? Lakini tukasema, ariko turavuga ngo yule Mungu amemchukua, Imana imutwaye, ameandaa njia ya kumshindikiza, yateguye uburyo bwo kumuherekeza. Kabisa tunaweza sema tuliona muujiza wa Mungu. Nukuri twavuga ko twabonye ibitangaza by'Imana. Nyinyi ni watu wa nguvu sana, muri abantu b'imbaraga cyane, na kuwa na nyinyi hakuna kitu mtatakosa, kandi turi kumwe namwe ntacyo tuzabura. Ili tuonesha vile mzazi wetu aliishi vizuri. Ibyo byatugaragarije uburyo umubyeyi wacu yabanye neza, na yeye alikuwa anajua, kandi yarabizi. I think ilikuwa 2 years ago, ndatekereza nko mu myaka 2 ishize, kuna wakati aligonjeka, hari igihe yarwaye. Nilikuwa kwa maombi ya kwaya usiku, narindi mu masengesho ya korari nijoro, wakaniita wakanambia mama, barampamagara barambwira ngo mama aragushaka akuage. Sasa nikasema ni age nini, na juzi tulikuwa na yeye. Ansezere sasa nejo wundi twari turi kumwe. Nikamwambia acha nitakuja asubuhi. Namuga ngo reka ndaza mu gitondo. Wakasema acha mchezo kuja. Baravuga ngo reka imikino ngwino. Yo siku tulienda, iryo joro twaragiye, tukapata kila mtoto anamwaga. Dusanga buri muntu wese arimo aramusezera. Kila mtoto anamwaga kabisa, namwambia vyake na mubariki. Arasezera buri mwana amuhesha n'umugisha. Lakini sasa kwa ile machozi, kwa sababu watukuwa tunataka ende, kubera ko twari turimo turira ntago twashakaga kagenda, endelea kulilia Mungu, twakomeje kuririra Imana. Nafikiri kuna wale waliona picha yake vile ilikuwa wakati huyo. Ndatekereza ko hari ababonye ifoto yuko yari ameze icyo gihe. So nikasema ni kama Mungu alisikia kilio yetu. Ndavuga ngo ni nkaho Imana yumvise kurira kwacu, akawa kabisa sawa, akaongeza weight, akawa anatembea. Imana iramugarura, yongera n'ibiro, amera neza. Lakini masaa zingine Mungu alikuwa anataka kufanya jambo na wewe asema acha nikuongeze siku fulani. Nkuko Imana ishaka gukora ikintu avuga ngo reka nkongeze indi minsi, unaweza lilia katika hizo siku. Waririra muri iyo minsi. Alikaa kabisa, tukaona ako sawa.
yagumye ameze neza, tubona natwe kameze neza, lakini baadaye sasa akigonjeka hospitali bili 100, arwaye gakeya, hata kama ni siku 5, niyo bari iminsi 5. Lakini Mungu naye ni nani, alikuwa anatoa. Ariko Imana yo ni iki se? Nayo Imana yahitaga yishyura. Lakini kulingana na maombi yake, ariko bitewe n'amasengesho yiwe, ilifika mahali tukasema kile Mungu ameona kinafaa. Twageze aho tuvuga ngo Imana ibona gikwiriye, na kile mama wetu anahitaji kwa Mungu, nicyo mama wacu agomba kumana, Mungu akitende, Imana igikore. So ndio alienda vizuri, yagiye neza, alienda vizuri, yagiye neza, kama vile Iveta amesema, pamoja na Alex, hamwe na Alex, hao ndio walikuwa karibu na yeye, abo nibo bari hafi yiwe. Na vile nasema hawa watoto bado ni mashujaa, nkuko mvuga sasa babana nabo ni intwari. Vile mlisikia mama alikata pumzi, nkuko babonye ko mama wabo atagihumeka, hawakuamini, ntago babyizeye. Alex alimuweka mgongoni, Alex yamushyize mu mugongo peke yake. Huyu kijana, uyu musore wenyine yaramuhetse, alimuweka mgongoni, akakimbia, yamushyize mu mugongo, ariruka, akaita kumpeleka hospitali, amujyana ku bitaro. Kuna soja mwingine ambao anakaa kwenye wanaishi, kuna soja mwingine anakuanga hapo, hari soja waho baba ya Mungu akubariki sana, Imana iguhe umugisha cyane. Na majirani wengine kwa ploti wenye amefika, Mungu awabariki. N'abaturanyi bo mu ploti bashije kugira Imana bamwambia acha niite gari. Soja aramubwira reka mpamagara imodoka, kuna rafiki yangu ako hapa, hari inshuti yanjye iri hano, lakini watoto wakakaza wakaenda, ariko abana bakomeje guhatiriza baragenda, hadi wakafika mbele wakachukua motorbike, bageze imbere bafata moto, wakamkalisha kwa motorbike na ameshaga, bamwicaza ku ipikipiki kandi yari yamaze gupfa, bakimpeleka hospitali, bamujyana ku bitaro. So Mungu awabariki sana, Imana ibamugisha cyane, ndio maana wako na nguvu, niyo mpamvu bafite imbaraga, na Mungu ameendelea kuwashika mkono, kandi Imana ikomeje kubafata ukuboko. So kwa hivyo Mungu awabariki sana, kubw'ibyo Imana ibamugisha cyane. Kwa ajili ya masaa mtanikubalia, kubera amasaha muranyemerera, kuna vitu zingine naenda ukatize hapo katikati, hari ibintu ngiye guciramo hagati, vya maana mumeshavisikia, iby'ingenzi mwamaze kubyumva, ili tuweze kuendelea na process, tukaweze kumpumzisha, kwa maana masaa yetu imeshakuwa mbaya, kugira ngo dukomeze na process. Lakini Mungu amefanya kazi mzuri, ariko Imana yakoze imirimo myiza. Tunasema ni asante kabisa kwa nyinyi wote, turavuze ngo murakoze kwa mwese. Mungu aendelee kuwa pamoja na nyinyi, Imana ikomeze kubana namwe, na tuna hakika kandi tuzi neza ko Mungu ataweza kutufikisha mbali, Imana izatugeza kure. Asante, murakoze cyane. Sasa mtanikubalia, sasa muranyemerera tuchukue nafasi ya kuview mwili, dufate umwanya wo kureba umubiri, ibyo ndakoze mu byihanganire, mambo yenye sijatenda vumiliyeni, kugira ngo tubashe kurutsa umubiri amasaha ataragira ataraba ayandi bitaza kutwemerera cyangwa tugatangira kubona ibindi, ili tuweze kupumzisha mwili mapema kabla masaa ijaenda. So nkaba nasaba ko twafata umwanya, naweza omba tuchukue na fursa kugira ngo tuze gufata umwanya wo kumusezeraho, tupate nafasi ya kumwaga, no kugira ngo tubone uburyo tujya kumushitsa mu buturo bwe bw'iteka Imana yateguriye buri wese, ili tupate nafasi ya kumpeleka kwa makao yake, kumbira vo mu gitaka naho uzanasubira, kwa maana mwili umetoka mavumbini na utarudi mavumbini. Sabwo n'ubundi rero mushumba wacu n'abandi bashumba baza kubidufashamo, mchungaji wetu na wachungaji wengine watakuja kutusaidia, ariko munyemerere kugira ngo tufukure.
imanye mwe w'ijuru n'abacunguwe yarazutse yarazutse tumushime hariho barindiye ubusa umwami wacu bakingiye ubusa ciyagitsuro kuwa gatatu arazuka azatsinze urupfu n'umubi ava mu mwijima yabinesheje